Bishop Ndagitari David Nkabo wa kanisa ya ACK Diocese ya Meru norite thirikari kugwata mbaru mutaratara jumweru jwa CBC na njira ya kweza na mathagaja kuthoma kiria ritwa na kinyama chukuru ore unorite achiari kurumira kithomo kiria nabao kenda bethira bari no turo bubwega muunja ujo ni ajukite kanya ka ukinya kuria atongeria ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kwigika munini wa Rais Professor Kithure Kindiki kenda kaunti icho na matunda za mirandi ya witi na mbere Kimutegi na Nteto Eje. Bishop wa ACK Diocese ya Meru David Nkabo norarugamirite tonisa twa ACK twa Tharaka Nithi na Meru akiaria na metha yeto ya ntheto na kuria chari kuimbiria kithomo nkurukia kioria chari to mwankana bathi chukurira nene no abairia na Bounday School nkuruki Bishop wena kuria tongoria bathirikari amwe na antu bawendi bwega kuigika kithomo kia CBC niturokoromba Kristiano bonde baya kia Kristo bagwekera kithomo na bagekera kithomo mono nikenda bombe kuthomithia na bao na kinya bongwa bombe gutwika antu ba gutethia mugongo jojo eto jwa Kenya na kanisa yetu ya nthiguru yonthe. Kithomo nigitethagia kugarura muntu meciria na aka muntu mugima kimuthuganirie. Wau nitugwita aciari bonde na Kristo bonde ndene ya Meru na Tharaka Nithi County na Kenya yonthe bone nibagwikia ana bao skuru nikenda bomba gukuthoma na gukura bwega gikithomo. Ona ana bara batikumba gwita shukuru ire anene na ale ya Chogoria Alliance na kungi twina shukuru nyingi iria thirikari yombete kureta kwe natwe iria yetagwa shukuru jia ana kuthoma na baishoka mici yao. Ninkwenda gucokia nkatho muno kiri MP wa guko Chuka Igamba Ng'ombe uria umbete gwikira kithomo na njira nene muno Patrick Munene uria umbete gwikira kinya kithomo sana mono ithomo bibiana kuthoma bakiana kana kia ruga ya Kimombo iria igwetwa day schools. Igita riri twina kithomo kiria gigwetwa CBC na nitwije turagire kinya secondary inge gia twana tunini tiana banini bagwikira ngo bageta mwanka kirasi gia kenda nigukwethera guke tukigwa kumania na mashukuru kwena wagu bointo bimwe bira bikwendeka na miako mabuku na manto yange nitukuria atongeria bonde na bethere ni bathirikari bakithomo ba siasa bakanisa twinde tuthurane amwe nikenda tukomba ukuria kithomo giki kia CBC na tumbe resources jonde immobilization atongeria na thirikari na antu bonde bawendi webega. Nkabo norite mwingi kwebumeria kwa wingi kiri kwebandikithia kiri mutaratara wa thirikari wa SHA kaingo gutigira batiko thangika muno bagetiritwa. Itare ne twige kwena mirimo mingi ira yejete nere ai kutheni antu no nitukuona kwena kuma kiri NHF na ituretire kiri rwonge rwa kana rwangirura rugwitwa SHA nitukuria Kristiano bonde na Kenya bonde na atori baba Chuka Igamba Ng'ombe na kaunti ya Tharaka Nithi na ara turungamite na ndi tomikua antu bonde bajukie insurance yu nikenda bomba kumenyerera miri yao tutikao yethira thirikari retana ikauga onto bothondekwe anto ibajukie SHA nikenda chiombe obatethia na tumbe kunyinya arambe nyinge gia kuthira mirimo. Akithirekeria Dr. Nkabo na kuria antu ba Meru na Tharaka Nithi barabarete gikundi gia kwithirwa bena munini wa rais bamuwate mbaru kiri wathani bwake. Itugucokia nkatho igita riri ni untu bwa uria tumbite kwewa mutongeria munini wa president, the deputy president of Kenya, Honorable Professor Kindiki uria turaerwe igita riri ai deputy president ndemo shikabu wa Meru Tharaka Nithi ningweta asiasa bonde atori bonde
na akari bonthe ba Meru na Tharaka Nithi tugwatirire utongereria bubu bwa William Samoei Ruto bena deputy president wetu Kindiki nikenda twinthe tumbe kugwatira utongeria bubu arite bubware kanisani ya ACK itomekwa parish ke reportera wero weekendi nyukambitaga ki Mutegi.